Nongeye guha ikaze ku YouTube channel. Ni nyuma y'uko rero uyu mukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana asezeranye agasezerana mu buryo bw'ibanga nta muntu n'umwe rwose uzi iby'uyu mukobwa. Abantu benshi rero bagiye babigarukaho bibaza impamvu uyu mukobwa yasezeranye akabibahisha. Uyu mukobwa Ishimwe Vestina rwose uyu mwanya avuze impamvu yamuteye guhisha ubukwe bwiwe. Ku rundi ruhande rwose yanagaragaje ifoto y'igihe bamutereraga ivi. Uyu mukobwa Ishimwe Vestina rero igihe yatererwaga ivi avuga yuko hari abantu bakeya cyane rwose batarenze nka batandatu, kubera yuko igihe uyu Idris yatereraga Vestina ivi yamutereye ivi rwose basohokanye. Ubwo rero uyu mukobwa Vestina yatererwaga ivi na Idris, uyu munyamakuru wamamaye muri muzika nyarwanda avuga yuko yari ahibereye, ariko bitewe nuko uyu munyamakuru n'ubundi yari aziranye n'uyu mukobwa Vestina kandi amukunda nawe akunda ibihangano bye bya buri munsi, uyu mukobwa rwose yamusabye yuko yakirinda kubivuga hirya no hino, akirinda kubyasasa kubera yuko bifuzaga yuko ubukwe bwabo bwabaga mu buryo bw'ibanga. Uyu nguyu Scovia rero avuze yuko rwose ibi ngibi nubwo byabaye ubukwe bukaba kandi bukagenda neza, ariko nawe bitamushimishije kubona umukobwa nk'uyu w'icyamamare asezerana mu buryo bw'ibanga, yewe na n'uyu munsi n'amatariki azashyingirirwaho akaba atazwi. Scovia rero nawe usibye yuko yabyakiriye gutyo gusa, ariko avuga yuko atazi ikintu cyateye uno mukobwa kuba yakora ubukwe bwiwe akabugira ibanga, kandi ibirori ari ibintu biba byifuzwa kuba byatahwa na buri umwe wese, ariko uyu mukobwa we ntabwo yifuje yuko abakunzi biwe ba buri munsi bakurikirana ibihangano byiwe babona uwo ari we bagataha ibirori byiwe. Uyu mukobwa wacu rero Ishimwe Vestina wamamaye muri muzika nyarwanda avuze yuko rwose impamvu yamuteye guhisha ubukwe bwiwe ari imwe gusa. Yavuze yuko burya ngo iyo rwose uhubutse cyangwa ugategura ibintu nabi iteka burya urahomba. Ibyamamare byinshi rwose hano ngaha mu Rwanda iki ni ikintu bizi cyane, ntabwo bikunze kugaragaza ubukwe bwabyo bakunze kubigira ibanga cyane ku rwego rwo hejuru bakabuhishira. Uyu mukobwa wacu rero nawe uyu mwanya rwose avuze yuko kimwe mu cyamuteye kuba yahisha ubukwe bwiwe ari ukubera yuko abantu rwose baramenyera cyane iyo utangaje ubukwe bwawe butahwa n'abantu benshi, kandi n'ikindi ku rundi ruhande abantu babivugaho ibitandukanye. Uyu mukobwa yavuze yuko ibyo ari byo yirinze, ntabwo yashakaga komenti z'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane yuko n'umugabo we atari umunyarwanda.